من آرزو نکرده بودم که خیلی خونه دم میبیام ده زندگی امی پسرچم کلان شوه امی خدمت امی وطن میکنم خرسندیم که من هیجانم چی گفتنم نمیدونم که من خدا نصیب کرده که بسیار آش میخوره زندگی همه کم میشه муҳаррам очилова пас аз он ки соҳиби хонаи наву замонавӣ шуд хурсандиаш ҳадду канор надорад. акнун ӯ худро фақиру нодор ва бечораву мазлум намеҳисобад, чунки дигар касе ба сараш зурӣ намекунад. ҳавливу дарамонро тарк кун гӯён аз дар берун намекунад. муҳаррам очилова худро хушбахттарин зан меҳисобад ки бо дастгирии сомонаи оила ва бо кӯмаки исмоилҷони муҳаммадзоҳир яке аз соҳибкорони муваффақи кишвар ин хонаи зебову замонавӣ насибаш гашт. من آرزو نکرده بودم که خیلی خونه دم میبیام ده زندگی باوریم ندارم ده خونه خود باشه نغزایده متهم شده خونه مردم رو زندگی کردم از جانم گذاشت که اوله تیجیده مراجعت کردم. من همچون اوله کم ذاتم ده بیمالا میخرم خونه خدمت تو خودکشی ده رفتم ده این حاضر صاحب خونه شدم اوقات میکنم نون میکنم همسی ها سر میبرم او میشپم منم مهمونم میبی اوقاتم حلال ایده این خونگی هم میبی و میشینه رحمت همه تونده چی نیت داره نیت تونده برا هیچ کی نمیگه که برو تینجم ده خدا بشکر. хонаи наву замонавии ӯ аз 3 ҳуҷра долон ва ошхона иборат буда бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда шудааст. бо маблағи фиристодаи муҳоҷирони меҳнатии тоҷик муҳаррам очилова яхдон, обгармкунак, рахти хоб, ҷейвон ва телевизору қолинҳои замонавӣ харида хонаашро ҳусни зебо бахшидааст. иродахон як лаҳза вақтатонро мегирем мебинем ба писаратон чизе омӯзонда ҳисобем. من اوتا اونم کمبغل بود من خودم مکتب خواندگی نیستم میخواهم من پسرچم خواندستم که رنگ من نشوم یک تا امیدم یک تا می ای پسرچم ده خودش مرا نگاه میکنه ده کلان شود فرمده بود که گودکم شرایطش نبود فرمده شرایط یگان چیز نبود بسیار وقت من خانه دار شدیم نه وای شدیم بسیار وقت می پسرچم وقت ما بسیار پسرچم کتیم نگذارم ده رحمت شما ده اکای اسماعیل ما رو همه خیلی دستگیری کرده انشالله می پسرچم کلان شود امی خدمت امی وطن میکنه همه تون ده رحمت کلان ما رو همه خیلی صاحب خانه وای کرده همه تون ده تشکر رحمت. ирода осимова духтари муҳаррам очилова низ дар хонаи худ зиндагии орому осоишта ба сар мебарад. ӯ ҳар субҳ ба писарбачаи 7 солааш либосҳои тозаву озода пӯшонда ба саҳни мактаб гусел мекунад. бо ӯ якҷоя дарс сайёр мекунаду ва писарчааш аз бар кардани шеъру навиштанро ёд медиҳад. кӯшиш мекунад ки ояндаи писарчаашро нек ва дурахшон бубинад. ҳавоҷон имрӯз ки соҳиби хона шуда баҳри тамошобини мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? اگر گفتنیم که جنت مکان تاجیکستان ما هموقت آباد شود پرزیدنت ما خدمتکار اون شونتیه رنگ موهان همین کمپالا باید نشود. من گفتنیم که همه خرسندیم که من هیجانم چی گفتنم نمیدونم که آغاز را باوری ندارم که من خانه دار شدم باور نیست این خال میکنه آدم خود دستم دازه این زن شوار هر روز میشینه خواهد میکنه موقعه خونه خدمت بیمالا میشینه میخریم هیچ کی نمیگه ما وجودم میشته خال میکنم که حاضر یگان کس میبیا برو زور میکن لیکن دیگه چیکار میکنم لباس میشم نگاه حوالی او میشپم زندگی رفته است. یواش یکی دستگی کنیم همین مهمون رو ادمو وشکتی یک مهمون کنیم میگیم دوره نه خداسوزه اینا که نصیب باشه باشد خرید یعنی با دستان خودتون پخته؟ دستان خودتون پخته ماما. шавҳари очилова ошпази моҳир аст. ба муносибати ба хонаи нав кӯчиданашон ин марди забардаст барои дӯстону наздиконаш оши палови хеле болаззат омода намуд. тавре ки худи ӯ мегӯяд ҳеҷ боварам намеояд ки
соҳиби хона шуда бошем. дар ҳаяҷонам ва имрӯз оши палов омода намудам, ки дӯстонамро ба хона таклиф намоям. Акнун Муҳаррам Очирова барои тозаву озода намудани хонаву дараш машғул мешавад. ӯ аз шодӣ мегирияд ва дигар худро бепушту паноҳ намеҳисобад. мана худо насиб карда ки ош мехӯре. дар умрам хонамда ош кардам ки одам омадда уҷода ҳеч ки намеомад. аку фаҳмидам ки хона дар боло хона дар дошта бошем мебиёрад. خودتان صاحب خونه است. خودم صاحب خونه اینه بیمالو میخرم ده خونه مهمان میبرم چیکار میکنم خونه خودم ده تینجا که هیچ کی نمیگه که برو دلم پره. حالا اونجا در قریه 50 تا مور کشتم. مو گشتم نمیگیدم فرمادا. یک مور غلط 3 متر زمین دخترشم حمله کرد. زهرش خیره دادا مور گفت که چی شدری بخواد داور خیس زهر دا پوچیش رسید تا چشمش نرسید. زندگی همه میشه. ما در دلار هیچی در کنه خونه خودم باشه خونه ما کار کردم میوم. هزار رحمت امید جان معلومات هزار رحمت رستم جان رجب ولی همه تون رحمت. شما نمیشید ما اول خدا صاحب خونه نمیشید. اسماعیل جان در خدا همه روا دیده که همه زنک در یاردم کن. این خال میکنه از کسکه ده. خیلی گوشه در عمرم نمیخوردم. چخیل 1 سال 2 ماه 3 ماه نخره دیکم نمیجوشید تا من خودم اینترنت دا گوش نمیخوردم حاضرم نمیخوردم لیکن گودکم این همی برکگی همه چیز برکه چی باشه آهنیه و برکگی هم پول این در خلاده نگم همه چیز هست تخم دارم مسله دارم کلبسه هم دارم قیماق هم دارم اصل هم دارم این گوشتم دارم وارنی هم همه چیز دارم لیکن خیلی در عمرم نبود پول در همه چیز داشتم اینا همه چیز دارم اینا نو برامدگی دیکو هم هسته اینا یعنی دیکه در عمرم دیدگی نیستم آرزو میکردم لیکن خدا باشکر نیتم در رسیدم اینا این گاز هم نبود من همه چیز 2 تا بالون او گرم ماست خونه کماسی ترمیکس هم بینه نه ترمیکس چی بود نمیدونستم اینا دکورم بینه چخه نپنم همه چیزم نپنم خدا باشکر که ایگام کس شکایت ندارم که همه قد چیز دارم خونم ده гарчанд ин зани ҷафокашида чандин сол боз дар як фермаи чорводорӣ дар байни мору каждумҳо умр ба сар мебурд дигар азобҳои сангин азобаш намедиҳад бо шавҳараш бо фарзандонаш якҷо сарҷамъона сари як дастурхони пурнозу неъмат нишаста аз ину он суҳбат мекунанду ғами дилашонро холӣ мекунанд. Муҳаррам Очирова баъди соҳиби хонаву даргаштан барои дасти афтодаеро гирифтан замини 6 сотихаи худро ба дасти ҳукумати шаҳри Турсунзода супорид то ба муҳтоҷу бенавои бехонае хайр намояд. мо аҳли кормандони оила ба Муҳаррам Очирова ва духтараш Ирода Осимова орзуи зиндагии шоду хуррам ва рӯзгори орому осоиштаро таманно дорем. чуноне ки шоир фармудааст дил ба даст овар ки ҳаҷҷи акбар аст аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст.